dobrodošli. Htjela sam samo da vas sve pozdravim kratko. Danas smo došli da slavimo Svetog Savu, jednu od najznačajnijih ličnosti srpske istorije. On je bio naš prosvjetitelj i zakonodavac i evo stotinama godina posle ga slavimo u školama. Danas je slava, školska slava u svim školama i naša škola je pripremila prigodan program za vas. Želim da vam se zahvalim svima što ste došli, što ste se potrudili da deca nauče svoje uloge, učiteljicama, članovima uprave, a sada pozivam Aleksandru, ona će da vodi program. Uživajte i želim vam prijatan dan. Hvala. Draga deco, poštovani roditelji i gosti, dobar dan. I'm gonna say both English and Serbian in case I know we have people who don't speak Serbian, so I'll use both. And that's why I have to read because my brain gets confused. So dear kids and parents and guests, hello. It's my honor to be here and stand with you in a celebration of this great day for Serbia, Serbian culture, education and tradition. Danas smo ovdje kako bismo proslavili jedan od najznačajnijih dana u našoj istoriji. Ovo je dan kada se duša srpskog naroda rađa iznova u radosti i veri. Danas je dan Svetog Save. Sveti Sava, veliki prosvetitelj i zaštitnik naše tradicije i kulture i obrazovanja, ostavio je neizbrisiv trag u srpskom identitetu. Saint Sava, a patron saint of Serbia, Serbian culture, education and tradition, has left a mark on Serbian identity. Sveti Sava nije samo crkvena i školska slava, mi danas potvrđujemo srpsko postojanje daleko od voljene otadžbine. Saint Sava is a great celebration for all Serbian people around the world, and we are celebrating him here across the world. Naša deca će da vam pokažu kako se čuva jezik, tradicija, kultura i obrazovanje. Hvala vam što ste sa nama došli danas da slavimo lik i delo Svetog Save i što nastavljate tradiciju i običaje predaka kao neprolazno zaveštanje. Thank you everybody for coming today and celebrating this great day with us. And these great actresses and actors here, enjoy the play. Uživajte u predstavi. Su se zvali Ana i Stefan Njevana. Deca Stefana i Ane zvali su se Stefan, Vukan i Rastko. We are traveling back in time, finding ourselves in the time of Vas. At the court of parents of Saint Sava. The parents of Saint Sava were named Anna and Stefan Nemanja. The children of Stefan and Anna were named Stefan, Vukan and Rasko. Zovem se Stefan Nemanja. Ja sam otac Svetog Save i prvi vladar Srbije. Za mene je rečeno da sam bio visok, snažan i odvažan čovjek. Stvorio sam moćnu srpsku državu i postao rodonačelnik dinastije Nemanjića, koja je uspješno vladala Srbijom oko 200 godina. Ja se zovem Ana, ja sam majka od Svetog Save. Ja sam rodila 3 sina, Vukana, Stefana i Raska. Ja sam Vukan, najstariji brat Svetog Save. Ja sam Stefan, brat Svetog Save. Ja sam Raska i bit ću monak Sveti Sava.
pisalo se na pergamentu, a čitalo se sa svitaka. Pergament se tradicionalno pravi od obrađene kože, obično jagnjeće ili teleće. Proces uključuje čišćenje, sušenje i tretmane kako bi koža postala glatka i prozirna. Svitak je dugački list materijala, često papira koji se uvija ili namota oko jezgra. Ova forma se tradicionalno koristi za pisanje ili crtanje. Svitak pergamenta ili papirusa bio je uobičajen preteča knjige pre nego što su se razvile savremene knjige sa štampanim stranicama. In those times there were no scrolls, writing was done on parchment, and reading was done from scrolls. Parchment is traditionally made from processed skin, usually of lambs or calves. A scroll is a long sheet of material, often paper, that is rolled or wound around a cord. This form was traditionally used for writing or drawing. Letko, dođe se igramo. Lasko, da igramo. Ja ne volim da se igram sa mačevima ni loptom, samo da volim da učim i čitam. Slika 3. Pozvanje. U posjetu porodici Nemanjić su došli monasi na putu ka Svetoj gori. Rasko je bio veoma raspoložen da čuje o čemu monasi pričaju. Zanimalo ga je šta je to Sveta gora i gde se ona nalazi. Sveta Gora je naziv za svetu planinu u Grčkoj. Poznata je po duhovnom značaju u pravoslavnom hrišćanstvu. To je centar pravoslavnog monaštva sa brojnim manastirima. Monks on their way to Mount Athos visited the Nemanjić family. Rasko was eager to hear what the monks were talking about. He was curious about what the holy mountain was and where it was located. The holy mountain refers to Mount Athos in Greece. It is known for its spiritual significance in Orthodox Christianity, serving as a center for Orthodox monasticism with numerous monasteries. Slika 4. Bekstvo na Svetu goru. Rasko je stasao uz sposobnog mladića koji već ume da upravlja zemljama i otac želi da ga oženi, ali on želi nešto drugo. On želi da se posveti duhovnom pozivu i crkvi. U mislima je u Svetoj gori. Rasko grew into a capable young man who could already manage lands, and his father wanted him to get married. However, he wanted something else. He wanted to dedicate himself to his spiritual calling and the church. Vreme je da te ženimo.
I župan Stefan Nemanja je naredio da se vratiš kući. Ja razumem sve, ali vi ste umorni od drugog puta. Hajmo na spavanje i sutra ćemo ići. Rastao se za monaštvo. Njegovo monaško ime je Sava. Slika 7. Vukan i Stefan. Sava je ostao na Svetoj gori, ali je tokom godina bio u vezi sa ocem. Nemanja je Vukanu dao zemlju na upravljanje, ali je mlađeg Stefana uzeo za novog naslednika. Vukan, kao stariji, je bio nezadovoljan tom odlukom jer je smatrao da po tradiciji njemu pripada nasledstvo. To se prenosi sa jedne generacije na drugu. To su materijalna, dobra tradicija, vrednosti i znanja. To je način na koji se identitet priče i vrednosti prenosi kroz vreme. Sava remained on Run Athos, but over the years he stayed in touch with his father. Nemanja gave part of the land to Vukan to manage, but he took the younger Stefan as a new heir. Vukan, being the elder, was dissatisfied with this decision, as he believed that by tradition the inheritance should be his. Volite se, zajedno ste jači. Slika 8. Podizanje Hilandara. Stefan Nemanja je također zamonašio. Njegovo monaško ime je Simeon. On je mnoge zadužbine podigao. Zajedno sa Savom podiže prvi srpski manastir na Svetoj gori. Kako se zove taj manastir? Hilandar je pravoslavni manastir na Svetoj gori podignut u 12. veku. Hilandar je najvažniji centar pravoslavnog monaštva sa bogatom kolekcijom rukopisa, ikona i drugih umetničkih dela. Stefan Nemanja also became a monk. His monastic name was Simeon. He built many endowments. Together with Sava, he established the first Serbian monastery on Mount Athos. Hilandar is an Orthodox monastery on Mount Athos. Built in the 12th century, Hilandar is the most important center of Orthodox monasticism, with a rich collection of manuscripts, icons, and other artworks. Slika 9. Izmirenje. Manastir Studenica. Simeon je umro u Hilandaru, a braća Vukan i Stefan su i dalje ostala u zavadi. Pre smrti Simeon je zamolio Savu da izmiri braću. Sava odlazi na put u Srbiju i nosi Simeonove mošti
u manastir Studenica. Simeon died at Hilandad, and the brothers Vukan and Stefan remained in conflict. Before his death, Simeon asked Sava to reconcile the brothers. Sava went on a journey to Serbia carrying Simeon's relics to the Studenica monastery. Pomirite se, braćo, to je posljednja želja našeg oca. Slika 10. Prosvetiteljski rad. Sava je bio princ, monah, učitelj i svetilj. Sava mnogo putovao, učio i se znavljao. Sava mnogo putovao, učio i saznavao. Pisao je zakone o veri, crkvi i upravljanju državom. Sava je bio princ, monah, učitelj i svetilj. Sava mnogo putovao, učio i saznavao. Sava mnogo putovao, učio i saznavao. Pisao je zakone o veri, crkvi i upravljanju državom. Svoje znanja je donao svom srpskom narodu i zato ga pamtimo kao prvog prosvetitelja. Sveti Sava je bio mudar, uporan i hrabar. Ovo je hram Svetog Sava u Srbiji. On čuva istoriju srpskog naroda. Sava was a prince, monk, teacher, and saint. Sava traveled extensively, learned a lot, and wrote laws about the faith, the church, and how to govern the state. He brought his knowledge to his Serbian people, and that's why we remember him as the first enlightener. Saint Sava was wise, persistent, and courageous.